Дасягнуць балансу паміж захаваннем навакольнага асяроддзя і эканамічным развіццём. Панельную дыскусію па тэме экалогіі і бяспека жыццядзейнасці адкрылі эксперты ў сферы экалогіі і падкрэслілі важнасць эффектыўнага дыялогу паміж усімі суполкамі грамадства. Узнать те вопросы, которые с позиции людей наиболее актуальны для них. Я, как представитель органов власти или органов госуправления, конечно, имею свою позицию и какие-то свои представления о путях развития, скажем, природоохранной деятельности в Республике Беларусь. Но важно узнать, что интересует людей действительно в сфере безопасности жизнедеятельности, в сфере охраны окружающей среды, что их интересует, какие насущные проблемы, их видение, их решения. У цэнтры ўвагі пытанні паасобнага збору, сартавання і перапрацоўкі другасных матэрыяльных рэсурсаў, кантроль над шкоднымі выкідамі з боку прамысловасці, пачуць і ўнесці прапановы, якія будуць актуальны для насельніцтва, мог кожны удзельнік дыскусіі. Патрабуецца больш аб'яднаны рух грамадскасці і наших афіцыйных органаў, якія адказваюць за пытанні экалагічнай бяспекі нашага насельніцтва і ў першую чаргу в населеных пунктах. Атрымалася так, што калі фармавалася вся нарматыўна-прававая аснова экалогіі і экалагічнай бяспекі, яна адпавядае ўзроўню прыкладна 70-х гадоў. А цяпер урбанізацыя загнала людзей у вялікія згуртаванні і, напрыклад, абласны цэнтр Брэст ужо налічвае ажно больш за 300 000 людзей. І ўжо гэтая праява, яна павінна прынцыпова адкарэктаваць усю нарматыўна-правовую аснову. Закранулі пытанні гарадскіх сістэм. Яны павінны быць не толькі эфектыўнымі і бяспечнымі, але і зялёнымі, даступнымі для ўсіх карыстальнікаў. Таму ў 2018 годзе была прынята канцэпцыя разумнага ўстойлівага развіцця «Сімбія-Сіці», якая стваралася з улікам патрабаванняў новага урбанізму. Однозначно, конечно, сегодня выросла потребность к качеству городской среды. И то, что вчера еще удовлетворяло, сегодня необходимо преобразовывать. Планка повышается. Поэтому мы хотим услышать, какие изменения должны произойти в городе. Ну и общая, конечно, концепция «Симбио-Сити», которая утверждена на сессии, городской сессии депутатов, она является такой оболочкой теоретической, которая позволяет нам понимать дальнейшее развитие города в рамках этой стратегии, в рамках общей концепции «Зеленые города Беларуси». Асабліва востра стаяць пытанні экалогіі для брэсцкага абласнога ўпраўлення МНС, ліквідацыя пажараў і іншых надзвычайных сітуацый у экасістэмах, выпальванне сухой расліннасці, тое, што патрэбна вырашаць тэрмінова. Уходящий год, этот, который явился для нас тоже весьма сложным, как и предыдущий год, потому что все мы видим изменение климата, потепление, процессы, которые происходят у нас в области, наверное, везде в целом мире. Поэтому нашим подразделениям приходится работать в особенном режиме и порой решать те задачи, которые были, наверное, не свойственны нам в таких объемах и именно на наших территориях. Хотелось бы отметить это взаимодействие с органами власти и с другими заинтересованными, как и лесниками и всеми, кто занимается этой проблемой, для того, чтобы максимально для населения донести ту информацию, которая необходима, чтобы противостоять этой проблеме через человеческий фактор. Свае прапановы па зменах у заканадаўстве ў сферы экалогіі і бяспекі жыццядзейнасці, дарэчы, і па іншых накірунках развіцця краіны берасцейцы могуць даслаць на электронную пошту utro@brest.by. Анастасія Цыкун, Александр Сівіцкі, телерадыёкампанія «Брэст».